Бурят ТВ телесобок брусник гын медиа тупте хамта аланы харилсаны хрыксылнуде уксатыны хоргуле гынчыны тусылдары ажылажы хилба. Эн тусылы хымжэнда телесобага захёхы булгым буряде ундгытыны нагдыхили центрнаде хорокшытте турушын хышыл лекция унгыргыба. Янымжы ины олзылғы екі хонер қылтай байға бұхы үхі будыт хыркты ины медиа хорголды хабада ха екі ханаты. Туз хышылы уеда бурят ТВ телесобага худылмырылык шыт уксатыны журналистикын мулнигымы суженутты мыдысыл тарахаталар орынго дүйдушылор хубалдыба. Ылдывың шыны ханин юмнуды мантымынадыр хылы, медиасфера тухай, дам жолғынут тухай екі мыдығы болапты. Тегет нехін мұры сонда забыл хабадығы болот, бәйніпте алын күнут, екі ханер ход бәйніп. Тегет мұны бурят ТВ манды урто дода, әлшылат еріхе тегет забыл бүде ашықы болот бәйніпте. Тусылы хымжэнда туз халбареда хабаты мұргыжылты мұрғақы бұлдықы гыжы тусыблығдыны. Алыны харилсаны хырыксылнуды хорголин хуракшыт, ихы арында оның сықыбайқы талар, арадоды хани барисаң, ундығы ятаны нығыдыл тухай сыдырбуытты зарулығдығын, негімді шухалы тусылнуды бурят хылындары бәғулжы хурақайым. Главная задача медиашколы этнической журналистики «Брусника» – это найти талантливых и амбициозных детей, которые могут стать журналистами. В данный момент мы проработали эту программу, разработали сценарий работы этой школы. Программа очень интересная, насыщенная. Проходит она в несколько этапов. Один из этапов – это как раз-таки провести мастер-классы перед нашими выпускниками школ, перед детьми, которые в будущем будут выбирать профессию, и помочь с выбором новой профессии. Удады хишатадань уксатны журналистика гышы гунзгы горшудолха элоха дуроте шулы шылың абаха балана. Тигыжа жылы эсісті шылыгдығын арвың табың хорықшыт боряде әгіл бірхі ханин сыт хубшытты, хорғын хумужылықшытты ажылаха тыдайында хораха бәні. Брусник гын уксатны журналистикын алыны харилсанды хорголин тусыл движение первых гын грантын дымжылгыр бұйылулығдыны. Владимир Севрюк, Майдар Ямпилов, Бурят ТВ.